I have received a request by the Honorable Member, Sri Adalbert Nungrum, to participate in this Governor's address in his mother tongue, Khasi, as permissible under Rule 28 of the Rules of Procedure and Conduct of Business. So, with the condition that the intended speech are given given to each members in English version. Thank you, Mr. Speaker, sir, for allowing me to take part on the debate of Governor's address in an expression through my mother tongue. Shongkanor, Madon Boro. Aku asyik mata yang jengatanya alor address Jonglat. Dan arti kimat bangamlah pandiang agasi membeli yang budget session ajar susah. Kebaningkong kalau bulat wajib keren mereka kitian hindi kebar kalau lem boleh yang jingto baru lakukan keren dan sorkar. Ngan keren arti kimat ngan sedang amat kebar. Ngan lap Hangno, provision of Constitution of India. Nani ke rules of procedure and conduct of business. Hangni dorbar Tawai. Kebasar kerapang walat lo address hangni kejian dorbar Tawai. Dengan ini kepentingan warah sesuai dengan jemput dan kejian dorbar Tawai. Kalau yang ni kebasar sorkar kalau penkrean. Lembah kecimto. Tiada hari kemat songkoro berdorong. Ngamtre ngam jeliu. Kalau kemat kipam kalau ai sini dapat. Jong yang dorbar Tawai. Agak por, ai cengkeren ulat mar kecimto. Kayai lai kat artikel. Sispa nyokul rio. Jong ke Constitution kari India. Yui yang dorbar Tawai, haki wei jelah. Ulat lem boleh, lut yang jingto, lapan keren. Dah asal. West Bengal, lahapan syurkerpat, ulat boleh tanggalan kepeningkong, bat kanggalan kepakadu. Hakirlah ulat ino katukan ni, nak jingto, lapan keren. Batangsian hat Tamil Nadu ulat kekentai sisendan ban boleh yang jingto lokan keren dak sarkar wala hakunu jingjang katau pemberi kalong kejengnya pher jengbut apre sarkar jala bat sarkar breng hajinglong jeman ini ko jala yang dorbar agasi pasang yang ni budget session arsa ngamlah mundur pakador kecingnya pihak ayu di hak ni kapang ngamwa ban keren isu tekung tang apa ban hai biang hak wei dei ban amat ke panikong kumbangan lapan pau hak pasang baulat ai jing keren naga ketian hindi tosha jangan songkro berong Bukan pensai kecil bangun Hagabah Ringkat Langbat Kiamalis Jong Voice of the People Party Persya Yang kecil address Dan ketin hindi Jonglat Tuan Burung Hagani Kagos House Ketin hindi Kedai official language Jong Union Government Kalau kumta Lembak artikel Lai Sao Lai Lai pasal lai, kui, jong Constitution, jong India. Ya kakti English part, lapan knockout, nak berkaki official purposes, jong ke Union Government, buat hak Parliament. Lembak Official Language Act, kakak Lai part, menurut lai.
Idei patip baga constitution jongkar India ka khalam do hangno kum ka national language Mamdon kanu national language ha India ritang ka official language hangni hajala yang dorbar Taiwan midon kikendon badai kan rules of procedure and business of Meghalaya Legislative Assembly. Rules are para kepensyai berkorban payah yang dorbar Taiwan kedai ke English business trong assembly dewan payah dak English kekendoan baat para kasya yang dekat panai cengkeran hayim dorbar Taiwan dak ketien lajong ya kejing to pelala haring kebawa temu panai cengkeran lai songkonor baca dekat kayim dorbar ngakwa padong ini baulat kunde dekat cengkeran pan kekendoan alpu pra kedau syai kapdei na kebenta dia kumta songkonor bro kawan cing sutu hanga badlesi hagi wipan bahkan mi cing atitien ke official language pakat sarkar India lengba cing keren balat bat ke official language kapan sa cing tho hari yang dawar Taiwan Saidur ya kerti sesyar da keju ke constitution dia kumta abu kecing kali yapi songkonor budang bro boleh sarkar India kapitu bakadon kecing tongkam pantung yaulat bakadon kecing sotu kakitian namba kanomlong ka baucetut ban Saidur yang jengedei habre sarkar India ban kecela songkonor budang bro nyamla balek ban sarong laut kecing yaki hilstir Hawa kipat garu bat khasi kum sipara tak kecing seluruh penyian terlilang menyalek persya ya kecing temu ban penbor hangi kum keketian official language ban menta yang salah belong kum ni kum kecela Meghalaya hakeleng wei kecela jongkari laitno tang laut India kamdon la ban diam ya keketian Hindi Hadis dan kejelah jong hukum ke official language kadon kecil ile mamla diam ya ketin Hindi dak pos nam balalet kanang jai peteng tu hadis nam ki banawan nyumla man penukup tang sirong ya letter bat penpiang jong keri India midon kejan penriu bapher hagari hangni hagari bat kani kalong cing itanat cing sisa kalong idei panero ban urok yang ni kecemlong bakar kerapang tuat lengo ban simbah layang abang menjur yang cing keren Hindi jong bulan hal ni ka aku saus dei pengasyukuran halat singking ne dei pengai kana bang ja ya press di media keren hang ni hi ka kosau namar kani gadai cing jong baik ba mimi kmat bat ya kani cing nya bah bat idei bat sim bat idei bat sim kia tang kini kentir pada kecing surit song no bro pen kot no yang ni kecing sim mata cuma bat kecing keren jong plan Rich boy, song thank you.